Por causa con el mga seguidos incidentes de criminalidad aquí na syudad y comparando ng mga imahe del krimen también na otro mga syudad y probinsya. El alcalde Ben Clima kuya pidi aura con el pulis ase bueno con el dila trabajo para prevenir con este maskin niya habla sila que bajo siempre el numero del dila crime clock comparando del mga otro anyo. Asigun ko del alcalde Clima ko, nunca ele deha con el pulis sino todo suporta tadale ele. We only have one Zamboanga City Police Force. The task force Zamboanga, the soldiers might be leaving us, might come and go, pero sila taestaki. And so I would like to tell them that as your mayor, I commit myself to really supporting you 101%. We are doing everything that is possible within the law to support the police because their success will also be the safety and security of Zamboanga City. Ele yari itira que grande responsabilidad de la autoridad na mantenida del paz y orden que maskin ko sa pamejoramiento el chere el ciudad, tabira cara pa siyempre el vivientes na mga istorya del krimen, como el suceso de matanza na pueblo. We are doing a comparative data so that we will be able to be aware of this. Bishop Romulo de la Cruz was asking me about the deaths as a consequence of drug cases, and based on the report that were given to us, these cases are not related to what we call extrajudicial killings, kaya taprikuragane sila man pin down as a violation of human rights. Yaman komento también el alcalde acerca del incidente de robbery hold-up kaya ocurre na mismo centro del pueblo y ele a cuestiona si porque no hay insigiras responder el pulis y como no hay pulis ng lugar aquel tiempo, rason para pwede lang kundusi mga kriminal kung di ilang mga malplano. I have been immediately instructing the police force to conduct a continued investigation because we will not allow criminals to just roam around freely. Tres mga estasyon del pulis el Esperanza inagura el gobierno lokal. Iasigun kong klima ko sila el turnover este mes, el mga nuevo estasyon del pulis na Vitali, Labuan, y el nuevo estasyon del Zamboanga City Police Office na Pueblo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.